helaya vai dan na dan kan anti mai BEFR 1873 eminwaya inner line kan permit kan pek theina dan poni kan memorandum of understanding Mizoram accord kan ti mai kha accord ani lova hi hoilai ma accord tin in jiang lova memorandum of agreement ni ya chu Mizoram sarkar la India nan sign poni lova MNF party la India sarkar nan sign ania so chuan MNF ai wen pulal de ngan sign on behalf of Mizoram in sign lova Mizoram ai a obok lova Mizoram ai o zo po ani lova ngin MNF ai o in assign ani ei rian to kan memorandum of understanding kan ti fo Mizoram akot te kan soitak mai hi Mizoram la India in rem na anilo Mizoram party pakhat le home ministry in rem na ni ti kha free langin aro pui te chiam lo em lo ani chu ta chuan inner line regulation chung chan ni zia ani ya eme chung chang an rei tak pula de ngatele India sarkar anin mutiam lova anin kara in rem na siam tumin voi ngam sat ke po kavak vel ani emi thila hian ta chuan to pa anin rem tak na chu inner line regulation hi India sarkar in ati danglam don emo ati bo don emo chuan Mizoram sarkar aronang tinain siya ani consult ani amaros kan Floyd the trend kanin soi du dan chu Mizoram sarkar rem ti na lo chuan hei ti danglam thai ni lo antia consult ka consent angin an interpret lui tlatani ei Mizo mi puitam tak min Floyd bawa party pakhat pe chuan chu tiak chuan langai tlatani adik si lo ani kha kan law student ho te hianin hetianga thuin chuam reng hin adik zok hi ron pholam thin ulang kadwa hemi hi Mizoram sarkar rem ti na tel lo chuan ti danglam nisu se ti kha pulal de ngate tran na niya atlang zo lo ani amar so ti danglam ani don chuan Mizoram sarkar ronang ti in zia ani ron ti ani consult ani consent ani lo ti chuan Mizoram sarkar min ronanga ni china ka soyang khan unreasonable takin lo mang tai la min ko ta te min king ta sela min paisak thaya min paisak ma khan ai kan pai do ne ngaihdam tin kan opinion anon lang min ron don ani ta chuan e pai su po ti lang an pai du chuan an pai the tho chu kan din bun dik tak ani khatianga thlen lo na tur khan central sarkar tele nam dang laka kan che dan te po hi moi taka kan ti angai kan ti luat tuka kan nei sa kan chan thei ti ka rela then article 371 z ka soi fiale du bok ani Mizoram politician zinga adam lai zinga chuan article 371 z lo chuadan ataka khoitu zinga adam omchun kalani mithiam tam takin ria inti tak takin ang siap china ngoru pudu akai lai hianin pulal de ngale home minister in kara khanin ate kamlei varonton ivar angai dani wala tengu anti ei po hi kala dong lo renga ria hianin tie me wan sia vak zel me apoi ka ti tak set ani ante emi kan special provision hi kan luta kha enrem na thutlung kha en ulang til dang zong khachu kha document khan atop faide uvek ani kha enrem na legally India constitutional law lut chu helai che ini chu bang chuan 371 z khachu khalai enrem na thutlung azia kha ni satia lawa India constitution ka lu ania India sarkarin constitution amendment bill aron puluta chu bill ngai tuana thu soi vele apas tu te jinga telve omchun kani an rangin MP te chuan India ram huwa pindan an siama MLA in state huwa pindan an siama ti chuan dan remiten an lo rilfia executive in I enforce ta hemi til 371 zia po hian til pakhat lo om chu India dan reng Mizoram state ani ma
Mizoram India ram dan la lo te huwa panga alo to sa chu huap lovang ti ni ti chuan an hanin rem do na ulal le te nan ngai tuan ngai thatta lova local te antia kan han soi howa udenga trong kam taka vai ho hin phal an phakar si ha ti ni country 71 ji hian dan thar Mizorama lo lu tur che avera om to sa aveng tlat lo maya retrospective effect anei tlat lo maya chu wang chuan India Ramdan Central Act Mizorama enforce om taki eng tege kan threbok si lova kan ta na thalo te po om mai thia chu wang chuan in eng tege heng hi kan thriat ngai atia ngoro chu ti chu katia Home Minister kawangwa Central Act Mizorama man mek lai lis kabadilani chu pudeng ate ka pe anin mithiam tan an rona heng pe chu Mizoram in kan mamo ani himale thalo om lo himale apom ome antia chuan Home Minister ka baril le an pom theye katia alom om vetia akal le loka min ko le pudeng ate Kamidan om to sa ka chu Mizoram om sui zelanga kan mamo ten ya ala om lawa poi kan tilawa kan pom amaro chu tun le voin le Mizoram state ani hun inkar hian ni engemaw za thla te pola tadona chumi inkar chuan Central Act hi thiam takin kan rian manglo hian an ron nolu tu manang ti hiala omani hi pom thailo ti le ta chuan mintir le kawakal le kawasoya Home Minister chuan kan ti ha ulwang chu tiangin tuna Central Act om sa ba ki pakhat ma Mizoram state in Mizoram kan introduce lawang ti kamin lo tiam ta chu tong kam mai ania an ring zo lo mai thei chuwa session line nia natuk lama parliament statement isiam thengin in ti don lo thu statement min siam sak thengin katia har le nem siam don dia ti chuan min siam saka ti chuan pudeng aten an pomta 371 g kan final tani chu tiang chuan ya chung te kan in thriu fia dan te po kha in anglo no ma khalam pang ka chu lo chin tho lo me chuan six schedule ka soi le duani six schedule hi angting lo pian India independent khan India ram constitution duang tu constituent assembly an ro tani so rambung sang anwaya subcommittee andin ta India rama chuan in Sardar Vallabhbhai Patel chairman ania Dr. Ambedkar aten an troi oma heta Assam ma chuan Assam Noya Khan subcommittee andin vele thungani chuan in India ram dan thar tur hi engtinga kan siamang ten mi pui ron na nei ta Mizoram po an ron ta ni an rona accredited leaders somli le parukte na memorandum an thelu kha kami an ron chan na chuni tani ta chuan in India dan puya han duang ta six schedule hi min siam sak ta parliament an han chai khanin atlang lo te emani India ram chuan dan pakhat kan mang turani enga tinge an ni ho khian dan than an man bi kam kan dan ang hen mang ve mai turani hei chu constitution within constitution ani independent ram ang kluk lai lo man ni do nan tia six schedule kan nei hi an du lo na sa ni ma se Dr. Ambedkar ten thei to an chuwa mi thiam rolin nia thati laya proceeding ka a debate constituent assembly proceeding ka in hai chuak thei vek in du chuan in nei thei vek ania lo thlir te u in hun ola Ambedkar te kan ta na lo ru chi engting en sai king mi zo ta ki ma sa ma ta lo le upa te nuaya an oma an manin in obdan thateu an ya an legal system te chu khomela thaber atlinga pending on velava alang tlang boka America ma red Indian how legal system nen ain ang viava keni constitution kan legal system kan duan te ai hian mizo tena an customary law ki athada isokani khomela thaber polani so wang chuan an nu fualo administration apo la le upa ten ro an rel dan ki athae mani kan thuk lo ma sokani so wangin keni dan antana thil thar
trong sân culture sân anh kiếm nền nhỉ cái ní đàn e la ya phai om te na kan man tu rang kan bar ve mai chuan an mang thiam lo chu wangin an pi pu atanga an lo in ro chun dan mangin an ni ki chu inom na rang an nei anga ya six schedule kan pe ka ngai ni an tia yang chuan six schedule lo piang ani six schedule hi a lu em ani Meghalaya te chu state an lo ni khan six schedule ni na hi an chom vek ani autonomous district council an la nei vek ani an ram lei lung chung a khwan thuan la nei vek ani ke ni ro chu ti na chang kan lo thre ve lova ti chuan tu na hian district council pathum te chau so tribal area kan nei chuan an tai adang zong zo hi tribal area ni to lo voi na hian nam tribal area tribal kan cheng ani tribal scholarship te kan donga tribal reservation te kan donga income tax te min ola amaro chu tribal area kan om chawin income tax i all kan ni delhi ate sarkar na kan thoka tribal kan ni ren income tax kan pe tho tribal area ni lo wangin technically chuan tribal area kan ni to lo ni amaro chu the tribal the scheduled tribes order 1950 khan kay mani tribal amin la pomawangin tribal kan ni mia kay mani so wangin reservation en kim kan la dong tani minti boy khilo nakin zela kan buai ngem ti nang ni lo lam mi thiam ten in ngai to atan ka chop du in homework atan ka pedu cheu ni municipal te kan han nei ta naglan chuan han nei du lo Meghalaya point han nei du lo amingin han neya in thanom ngai lon ti boy zel kaini sukan neya lung lei an nei an rot te khan iti to lo thra mang lung lei thleng thleng hi chuan te tia ma se lung lei mi pui an du thlat kan nei chuan a boi thla khom me politica chuan ting tlang pa hausa in second hand zip lei le silai le cha thlat chuan dan the ni lo ri fiat ni lo khatiang de ole khan municipal nei khan cha thlat mai ni municipal kan ni chuan nam dang kha mayor pon ni thei corporator pon ni thei vek to rola kan pai thei to kan nam him lo ngal trading a non tribal du sakbing na kan nei thei to lo reng khatiang kha ne banga him lo ni kan traditional institution six schedule ya thaber ti ka soi thina amaro chu intellectual tle min support mi puin min support pui lo wa chu ban son kan policy apo kan zuar ngam talo ni amara chu huna local zelanga thang thar fin jok ten Mizoram hian autonomous district council reintroduce le hi indu huna om kanin tuna poem political party zong zong hen consensus chu nei la reintroduce le kadu kan nam ahim nan chung te chu six schedule chung chang ani ahlu via wani hi tuna hian panchayati raj te kan soya panchayati raj kan ta na an siam ani lo re ei kan hriat tu kan du duin kan zuk bang ve ngot thelo man ve kan du ani point assembly kan MLA mun thuma thena mun din an du chawin kan bang theni keni man tur chu village council min pe six schedule min pe ni tin kan mang ve du ani point aminga hian eng po kan puat thai panchayati ti kher lo po kan du aminga kan mang thei with modification in kan mang thei kan mang ve du ani chuan kan assembly a two third majority kan pasanga mizo milin kan herrem te nga chumin kan mang chau tur ni vairama panchayati raj awmang angte kan ot lek mai heng te hi development economic ka sum le pa ya andong thani mai thei ma se kan nam ral na tur ni chuan ahim chuang lo chung te su kan soidu ani oina kan press conference an nei tura kan thu pui ber chu Mizoram Law College zirlai te ma a ni som thum pakhat thlasari som ni paruka kan chief minister pulal duman thuwa soya kan ram in rim na chungchang thu adik tok lo le der thong taka asoina khang khan mi pui le kan zirlai te le abik takin thalai teril ru ani lo lama arwai shualang ti kan lava chu wangin thudik kan hiat tang te nan khata athu soi diglo te ka mi pui ne na adik zo soya hilfia kan tum don ani
ama sabirin asoya khan apoimo chu he zuni somthum sang ka jakwa somriat le paruka delhi inrem na sai na kha Mizoram IO telova MNF tele Home Ministry na sign chavani tia asoyi miril ruwa diklo lama ruai lu tum nale thu dik tuan king lo ania ama sabirin kha inrim na kha aron soidana kan Mizoram Peace Accord anilova Peace Accord kanti China Accord anilove Memorandum of Understanding le Memorandum of Agreement ani e atia ala soidik chuang tereng reng lova amai ro chu khovel le India ram le zoram mi puina olsam taka kan soina chu Peace Accord kan ti veka chu chu he yen ni lovetia alet ling zong soitum ka ralelam ti su helam ral ti ro ti tir chal tum ang devania ainang rek ova amai ro chu ama ngei po hian a soidik chuang talo reng renga Memorandum of Understanding le Memorandum of Agreement ani etia ani na taka chuan hey a original ania Memorandum of Settlement aum jia kan traffic maya memorandum chu thil chin chia tlak riat reng tu tin settlement chu settle chu ching fel rem fel tinania mizo tong chuan da don ila rem na thu thung ti hian ale dik khop mai chu wangin pudo makhan adik lovati ka ai dik lo zo ginron soi tang nge ya ani na tak achunga injia kai Memorandum of Settlement ani ainga po lo ni sela rem na thu thung mizo tong ina nia khovel te Indiaram te Mizoram ina aul samjonga kan soina chu miram inrem na anlo siam to soina na an man akot kha khamangin Mizoram Peace Accord tin kan soi mai thina achunga ziak ero chu Memorandum of Settlement ania kha puduman Memorandum of Understanding ani Memorandum of Agreement ani atia poka alo ti ani point kan ngaidam tawa maro chu adik lawani tia adik lozo ka sril fia tumaka kha ero chu midang te laka shetam big ni tuma in soi fia tuma fia chuang silo ani awang yen kha ani natak mi puinan riata kanan tu ani apa ni le da chuan hei Mizoram kan telova Home Ministry le MNF political party pakhate inrem namayani atia hei hidot ani khata sign tu teka Indiaram IO tu Home Secretary pradana ani Home Ministry Home Secretary mayani e atika amailo Home Ministry yen Indiaram IO ani Government of India IO ani asap zika zirina sign tu chu hetiang thila chuan home in an subject ani awangin an sign na ramdang ne na in sum don ton na agreement chu ni sila commerce lam secretary mo foreign secretary ne mo an sign tu rania chung te na an sign chu foreign ministry ti mailo commerce ministry ti mailo Indiaram government of India INO lo dila tu mainan oi mia Indiaram IO ani chutiang chia chuan Indiaram IO in Prime Minister rimti na in Home Ministry an subject ani awangin
Home Secretary Government of India ai o in asai na tin Mizoram Sarkar Union Territory ai o in Mizoram Chief Secretary Pulal Khaman assign boka assign lain anunga kan mu theu kha Pulal Than Hola khati lai Chief Minister tepo an thua an omve vek ani tin MNF ai o in Pulal Dengan assign na tin MNF party ai Pulal Dengan a o a ram nuaya MNF underground sarkar ai po a o bok ani khati lai khan party president le sarkar president thumun ania chuven Pulal Dengan kan ram nuai sarkar le MNF party ai a o ani chuwangin herim na shiny Government of India sarkar le Mizoram sarkar ai o le MNF party le sarkar ai o pathum ten an sign ani a tin khami sign tu jinga tel Mizoram ai o tu Pulal Khama tel lo anga Home Ministry le MNF sign mayani atia do chiang takasoite Chief Minister in dot lian tak asoya ngaihdam thei anilafa apoi mo em ani nimin lama po kan ho tu lian ten Pulal Khama ngei anwa koma itelen nilom ni kha engatinge puduayan itel wa soitak antia tele Mizoram ai o in Mizoram sarkar ai o in kasain ania lal khaman kasain anilawa chuven khami ka tello anga soika diklo tak ania fellow takani alo tingat ani aladama ani po chuwangin hetianga kan zoram mi puite kan chalaite kan jirlaite thudik lova kai hertuma mi puina voin le atuka dot ani ti kan riat le mai tu mi pui kan law student ho ma ale dan thiam te ma asoi adik lo em ani hemi thua kan soi bel du chu mana kan zir lai pol pung khom pui ma thu so arikot pom fik a khan sang khajak we som sari le paru June ni som thuma Mizoram akot chu peace akot chu Shillonga Pulal Dengan le India sarkar ai o in an saina chumian sign lai chuan kapu cho chu ngaden keini po kan ve ring atika kate khin chu Euphrates lui kama isuan kami luya baptisma chan lai kan kapane na sira kanding vereng kila chuti ang vela ang lo chuan Shillong akot Mizoram in kanelo chuven hei do ta po dot naran anilo sai tiat dot tin helaya kan soile du chu khai in rim na khan India rambi pui zong zong ahwam ani India sarkar commitment hi mi pui commitment ani Mizoram mi pui min huap ani Mizoram mina khati laya kan chan sarkar ai o in assign awang in le Chief Minister remti na sign ani awang in Mizoram mi pui le sarkar ai a o bok ani tin ram noemi po sarkar le party ai a o bok chuven India ram Mizoram MNF ai an o vek an o lo tila India Prime Minister nena India sarkara kwan katilai kan Home Ministry sign mai lom India sarkar le ami pui aya o leinem juti ila mi in mindu izat ngotong
pulal duo ma hian ani le prime minister ne na khati lai home ministry sign mai kania India sarkar ayan o leinem ajuti ngamem juti te se anara mulian ngotang chuven abola mo lutukun khang mga thalai tele kan zirlai tele mipui real rusu khekna ti koi a fui pora kalpui tumhi thilpui tak ramfoi tu tan ramfoi tu bertan chuan ti haulo tu ani adot lia kan soi le du chu inner line permit kan pek chuana inner line heta kan regulation nei masa Bengal Eastern Frontier Regulation na sharp ho hun lai atanga sarkarina orderan siama Mizoram adu apiang phalna tel lova anlo lu phal lova anlo ti ka India independent nu khan an chom ta sela kha sarkar order ka inner line permit pek chuanan man anita chuven inner line regulation ani kha soi amazon jong poin sarkar order tildang atilan tel ngai lovin akal ngara Mizoramin kan mangani amma ero chu kha mai ka kan du tok lova kan rem na uthunga kha regulation mai khani lovin khal or sarkar order mai khani lovin nget le juala a umnan kan inrem da thuthunga kan ron lata a kan phal na lo chuan hei India sarkarin anu kir lawang ti ka kan du dan kan tran na po nia ama ero chu na Mizoram sarkar ron lo chuan ti china kan dai kan tan aza thak lova amoye kan ron chewa inrem ti lo chuan a result turpo musafik kan ni chu wangin ama a Mizoram mina kan nei mia lo regulation le sarkar order ringo takal ka in rem na thuthunga kanda ta nget le jualani soi ne plamani lo nget le jualin in rem na thuthunga India sarkar Mizoram sarkar le MNF ten kan sign nana atel ta zo ani chuwangin Mizoram sarkar ron lovin hei India sarkarin apai lawang tia ka kantel ta ani tin kha ke ni chuan kan ngai poi mo wangin ama po der thonga riat ni lem lo ka nget le juala da kan du wangin remna thu thunga kan da ta a chu mai chu ani lo hei nget takavon tlat kan tumani atulang jela Mizoram hum himna ani awangin nget taka kalpuya da kan tum tlat India sarkar yan ronti tang lampo antum kherpo kan ringlo a result turan mu sa kan in biak nan soi an ang ani awangin tin chuti lain keinin anron tumani vai chuan ti lo in rosak po antum lo lai chuan tul ber po kan ti lo anti po kan ring bok lo ama ero chu ti laya hei andu chuan an pai mai te chin kan biak thata a u chuak lo va kan kalpuya ngai ni chu ti lo chuan andu chuan an pai te ti chief minister in ader thong zonga soi mai ka Potira le rang chalan kung orian venga huisen o le doi o ram hui hovin an tre rang angkan del hiami chuan tun chum chief minister chu doi o antia an rau chua kang ti la om tak ani ronti ma se adik katani adot
le kan soi le du chu heta kan ram leilung ownership and transfer of land article 371G a kan da khami chung changa kan kut ngei kan ti ngei turani ti kan ngai Forest Conservation Amendment Act India Sarkar in Siama Security Tildang a chuan hei India Sarkarin ama in ati teyang ati aka kan ngai dan chuan Article 371G a ownership and transfer of land ram nei tu ni na le ade a transfer na dan chunga Parliament nilovin Mizoram Sarkar 280 in zia kuau a omawang yan soinon lepo tulva kan tunay na sa a kan ngay ani ama ero chu chuti chung chuan kay ni chuan huay shen o kan chua minron huamlo anef and Forest Conservation Amendment Act yan eng tikong main min huamlo Article 371G a ownership and transfer of land kan ne ti kan ngai dan ni ma sela chuti chung chuan in ron ti rokage tin kiu kan lo khora kan assembly a MNF sarkar line hei kan du lova min huamlo kan pom lo ti ka kan pas khap ani pas lo ma ila min huam lova kan ngai sha ka at azuk thal phang char nan kan lo kiu kan lo khora hoi shen o kan lo chuan an ni chu an ron sarkar de ka doi o mai ni lo an pon fen trong kam moi lo ni su sela an pon fen lo limin ron dalut mai ro wan tia kha Forest Conservation Act ka Mizoram an lo pom ving al ringot in pom ngei turanieti kulamina ron nor na po omlo kan an tlu sha ringot how sa an pas ringot hei hi chu apoito atlingani chu wangin tu contract e moti thalo tu supply e moti thalo ti mai ang anilo kan ram leilung nei tunina parliament pialama constitution ina min pe kami tu pui tu kachu Mizoram tan hian a huat thalaper ani chuwangin hei diklo kan tia kan du dan chon rang theng perin special session ko le sela hei kan rem tilove MNF ina an phalo kan phalo ti thale sela hausina ati ani kan duani amaro chu an tilovani point adot lea pathian le mi puite jara kan sarkaranga kan pas masak berte singa atelang kan thu pas ka he nei tu ni nei Mizoram kuta thang thar te kuta kan lan le halang chu tuna heta aron soi singa han soi te la po apoi mo em ani tin adot lea kan soi le du chu kan in rim na han in ila memorandum of settlement achunga yan government of India have all along been making earnest effort to bring about an end to the disturbed condition in Mizoram and to restore peace and harmony. Towards this end, initiative was taken by the late Prime Minister Srimati Indira Gandhi. India here involved faniti achunga insiak vekan o ministry tu tembole MNF ho shine ang lega soyaka adiklo na saludu India sarkar in Mizoram ram boichin filnayen voi tam tak na satak ina titawa hemitua yen late Prime Minister
Indira Gandhi pokan nasatakin apultranin atitoa chu apula ahon atlang ahan hon tranan po India Sarkar involved ya Prime Minister involved ya ahlado andran sam masakani heti chunga ministry le MNF ho shine lekalom bole ti ka chu adik lo chiang lu tu kan iti heyen asoi chuti lain kan chief minister pudu ma yen herim na yen abung le chang tina yen ka telfik ani article 371 jipo arhechiang berkani atia arhechiang berin arshal masapera atangi aten kan tikho chuan chang thartin huat na chang kan thretu rani mi puin hei chu huat na chang kan thretu warning na taka kan pek lo pe chuan adang te arhal zole re wang te lo takani ti rem na siam lai chuan mitin mai ko ran ruai tu te official te akan dan thiam te po te topin an beya ke ni lam thumin ron pudeng ron pon tin Indian lama vatan ponom te topin kan katilai kan sarkar ruai tu te point anti pudua point kamia kalvel zinga chona tel amma ero chu midang aya engkim amma ina ati vek ammaya anchua hi anilo lutuka pudenga tenen putona tenen delian omlaya an indor na zong heti yan kan tia time ti pudenga ram noi kan headquarter an lo kala ti chuan cabinet kan thu khoma atha kan TMT kan thir feka hemi chini kalpui pot ula har sadna omanile kanin ron don dia kan tia chutianga ram noi cabinet tenen po in ron feka tin khatilai khan keichu ram noi headquarter ka omawang in englai poa khamit lai pora pudeng nena delegation zong ale apula thureng chu tuna akan ho tupa kan deputy chief minister Louis putona kan American ho tupa hi ani chu vain ani point atrechianga khalaya tepokan nakina ani point aron soibel karinga ichuan tuna yan kanan soidu berchu heta yan thu soi thil dang nilova mizoram le namtana ram le nam shalna mi pui ram thalai zirlai te heng neina thudik lo ngai koi thei tur ani chu ka tilai kan an la piang lo valom tia repair ang maya in sril veka thudik lo tu hi ap alaw kan tia aten kan tia chu wangin he athu soi thudik lo hi anu kirle turani a withdraw turani mi puya ngai damadil bok turani ngai dam dil na tham lian pui le asoyani chuven ngai damadil turani okas ni sompanga sang ni somni paru malam ngein adil turani adil lavani chon atulang jelin MNF party point malakan dumani tika voina kan soidu chu ania zona in dule zot ula